Lamka tok entity ting na vek jibai tu ni na ya ka kianga tu bana ya ai te na mu ule e banga ya chi khana thi pau ka ging ta ya ivy blue bottle kanwa kitung seu so na muwa tu ni na ivy blue to ki sai ya anei tu proprietor unau pa le heu tu pa thian siam tom bing to holim le ichia wana amau kha ye ivy blue ana pathiat jaguna lamka tuisiang don ding mi tam takina hamphat pi hi chi te bang leng amu thea dor te hina in sum te banga ye bottle te bang mu the wana jar te bang leng tam tak ana pe hitawa tunina aro to ki sai bang the chang ut se mi hi manina ya unau pa to holim na nei le chi he tuni noi tang non pia khi jakin ki pa thu kon gen asyam câu lời kịp cái nó không ngài bồi mộ à không vạc thế à ken introduction sao lo chikina kon bola mo e nang e achiang lu se ma ong ki gen ding le hei ro iv blue kha bang chik kuma ong ki pan kia bang tup na hon pan kia na hi wa chi te non gen thei diam hi tham e ivy blue hong ki pat kiat na hi a building construction hong kha 2022 ka patu hi mo 22 ki panin ucha hong pai to kha construction khong ka bol line tun i boy na me te boy na pen mo wai non lap kha e wai a kha short com tak hol kha in e hong veng deu ta chi takina mizoram lam azol lam to ni na van te kala lu to mo machine te khong e wai lam hong pai sakina ama a imphal lam lu dia arrangement ka bolu hilele wai lam hong lut man lo chet ka kham khol thei man wa mo wai boy nan lap khaman dek tang khaman dek tak wai a divert thakin aizol lam lut sak in yai hong put tung thei wai ka ki pat khia tu 2003 October laka ki pan ke thei pan ke production ka pat thei ma 2023 apana ai ong ki pan ke to na hi wa mo i wai hi le yai hun sumina ai yai kum ni mo kum ni thial hun sumina banga namu dan e hoi hun to hin na thi ya banga ai tu siang bol na to ki sai kha na lung tung zo tak tak nai ha le tu tan yai tan ka tung zo hi tu bi ka ki sawa ko le ka ki gen chang na mo le yai tan ka tung zo du le ka gen tag lo lai wa hi tan bang ana tung the ka hi wa e bana alung tun lama gen di chile customer te lam ka khopi ami pi te hi maya mo amau hon support na te kha thu pia min hon ki pa pi un chin hon encourage mo na hi ho yu na construction na setup khong ule mo standard in cha bang hiam encouragement hon piak ten mo wai ten tha hon piak sa wai te khong tamimu same chang ina elama pan le kisak to same ma thupi zo same hi lung lu thuai na hong om deu mo le tu tana ka tun na tan wa chu ko fu lo volzol na chi di ya tan tung in ka ki mo nang thi da ni na lamka ro agency gm ro plan nei bangza bangom do dia latest ni le khat ni le thum 8 khak lo om de le ko the na tana 45 pong ro organization chi dia company chi dia manufacturer ma 45 om ko kha yai kana theina ja khile neu chin gen saw kana theina ja khile ko kha distributor to ka thwa wa mo 20 liter jar te mo azo jar cap azo bottle cap bottle abol raw material preforms te mo grammage to am top azo string rolls packaging hetu na affect na mo packaging adi khong le raw material him akimin ka koi wa stock ka nei wa mo wai te kha distribute je lamka apoi mo moinong la zelu mo gotia alak chang wa kha ninga ni gu banglo tai changa gotia la lowa lamka ya ko kyang ong lak cha goti red ma mu tho mo wai dan distribution ka panwa wai to ka hi khopule list tengana kem kha mo cha ka list wa pan wa kha 45
ขัดเลนี่จ้วคุณเบอมไหลมาไอ้เละอีสมลีเรื่องบางอีนังที่นัตนาอมหินะบางอี customer จนนะคงไอ้คิดเลยบางแค่มาอีฮักสันนะตัวอมเฮียtu tadi chu competition chu sang amo competition chu hile market da competition thei til hoi ahi ka chimaya ti ahoi ja kai compete pi dile mi ta mahi maya mo mi dang manufacture dang tel aro manufacture te mo adang tele apil sia mo api ching thei wa mo ongki pan thak chia hon naw pang bol lo chi di ya company pen mo cha pi ching ta ka na welcome market a hon welcome wa cha customer ki home roal dan siam chi di ya lamka ka akwa customer nei lo ki om lo mo cha nei dan ki bang kwal vek sim dan ki om min chen wa kha nuam ka sa lamkai chi ami ma bang le tam mi chemo wana dui chi chang a chu ni tang koi mo hi chang a don be tom thi chemoไว้ไว้บางทีนะเฮ้ย RO ตัวกิสัยอีกอย่างเสกะวันน่ะ mineral water อีเจียtuisiang โดนดิ้งปอยโมงไงเดียฮิจิเตบังค่ะนั่นสตักินักอีกอย่างเสกะตัวโนปัดเกียก RO อีจิเตค่ะ N2 เข็นขัดบางอินเลงอัฐิโลดัมพิอมดินกับกิงตาบางอ่ะหอยนาบางอีเทตัวเข็นขัดนนเย็นไหลเดียมRO to kisai i reverse osmosis sa hiya mo ROE chi chiu kha wai to kisai a process ka a company a manufacture company a tuam dung zui na a production a machine pen mo tuam mo hiya hilele a main target pen chu akibang be ka mo membrane khatin tu ya suksiang di hai himaya RO machine capacity omin chin mo a capacity dungzu ya RO membrane alian le newa ki khen la in chin mo to ya ka zat pen wa hi le membrane giat ki zang hi mo khat be ya membrane giat ki zang in chin mun khen khata kha membrane RO khen khat ka membrane khat chau hilele alian te mo khat chau zat namun o miai pen kha medium size giat ki zang mo uchidana a division tom mo hi aro machine mo wai zo cha a membrane a honglut mai na tui pen kha a source tom om thei mo wai a source dung zu ya kha a machine setup kha hong tom zel te khinai na tui bang mo river water khong bang a source din jang hi le mo na machine zat te hong tuam di na setup dan hong tuam di mo borewell source hi le kha underground kha mineral sa tam luat ja ka mo magnesium potassium calcium chi te mo atam luat ja ka kha na machine zat le iron filter khong hongom ngai mo hong tuam ngai to waidan dana i machine dung zui i source dung zui a machine setup ki jang tuam hongom mo anchin ama kha aro membrane a tui pe nong lut ma a filtration kha living ave bangana ki paisa khin mo adia ya ko a pe na midam a chu a process su ka va et pi khol ke ka thailo ke mo ma wa bang chu dam yai pe na chu membrane lut ma 4-5 stage kha filtration ki bol khin ta mo wai ta na kha i siang hun tok khin wai zo cha asyang ma kha membrane lut cha a membrane le gim lo mo a khwa a suk siang de tam lo ai changa le membrane apa nong pot changa kha 0 TDS hong pot de TDS chi changa kha total dissolved solid ki chin mo TDS chi kha 0 i chi pen kha distilled water to ki bang hi mai siang lo ma mi hing don dia hoi lo ze zen asian lo ja ka mineral bang ma om lo kha wai pen kha en mi hing tak sa adia hoi di tan mo igu ita nga de hoi di tan kha minerals ki add be why minerals add magnesium potassium chi te calcium chi te mo ki add be in chin I add depend kha ud dan dan pamok add the hilo BIS to ikizop changa mo BIS in kha yaiza value na hel do hi chi kha hong pia ko min chen mo yai between yaiza atuilim dan di idei tanamo en selection ball the dia mau chart on pia ko min chin mo waya chart dung zu ya kha minerals ki add in chin atui ki test in chin yai pen hoi pen chi le waidan ki setting mo waidan pen kha ki final in chin I final zo changa atui kha jar 20 liter jar te hi le kha khat sung kha expiry date
ki bol zel mo kakhat sunga I feel apa na kakhat sung tan zat thei kakhat zo ale chu bangma chu chu to lo ko le et kyan na di him hima mo kakhat zo khani tan bangle sit sa ka ko yu mo bangma defect bangma kimulo wai zo lab test ale koi non mo chale bangma defect om lo le expiry date ka safer side adia ka kakhat tan ki ko in chin le kakhat chu ching nge lo I home kiat le mo iwa deliver le ni thuma bezel bu khat chu mo kakhat tan chu ki ko khaman nge lo wai hin chin hu cha kakhat tan ni ko thea asian lo na di assurance piak the na dia ka ozonation ki bol lai mo ozonation pen kha O2 oxygen tuilaka oxygen an om kha O2 pen kha O3 ki hek khia ki convert ama vessel sunga mo ki convert in chin wai O3 ang pai chang ganing in le nai ut lo thau khong in le ma nai ut lo wai kha ki up O2 banga hard le ya banga agim ngakang gim dan de nam mo ngakeu akang mui wai gim nam uchi cha thawin le nai lo tuisiang a siang mo ai pen kha zar sunga ki feel in chin asin ki sin pa mo yu chi le contamination om het lo kha khat sung koi the chi da ne be ahi le tua mineral water ichi ti aro tui ti khong idon chianga kha ates le tua ituina ran ichi hiam niranga lui tui khong idon mo suang so ai don hiam ai ki le suang kol lo le singtanga zolo na tui lim tak tak idon ti khong bang le da zo piana ites ki thei mo wai kha bang ja kai de le wai pen kha ken kan study da na mo mineral content ja ka hi mo tu lui tui khong banga ni da nga singtang banga tui luang te tui lima hi tui ham ki chi mo wai te kha lim ki sa in chin wai te kha anaki lungul diang mo ama singtang ko ma singkom suang ko mang luang ai atui vot ei voi natural la vot mo cha free chai ko koi vot tok ki banglo natural la vot kha wai don jang kha ates kha lim ki sa hilele tui enle chin phal bilam cha tui na don to mo kholum la ya tui na don kha tes nang le tuam di kholum lama kadang tak phathei lo chi khongom thei mo ai ke le phal bilam tui don le lim vek tui khat pe don le chin le lim de mo kholum lam tui alum pe pul room temperature chi di ya normal temperature angom cha kha tui lim le lim lo kha ki thei khen mo singtang lama to igen banga to tui bang khat te loi mo lui tui hi kele to singtang lama tui igen sik tui te ma wai te khong don le lim se kisa to aro te to a difference pen kha a minerals suang la kong ton le la kong ton sing sung kong ton mo le ko maung pot ai changa minerals ka an omin chin mo wai a minerals om pen kha ai aro te a tui hon filter changa kha minerals teng kila hevek chin zero om minerals khat le content om lo mo wai pen kha en idei tana mi hing taksa de hoi di tan ki et to non mo a hu chi changa ai tui lim zo a ki feel ai ke na mo da na ma dinan again tuisiang tua aro bol na to sai banga BIS na zui ding ahon gen chi khong na gen amo wai lo na lak nge ba banga leng hei food safety te bangin kha hei zui di hei certified thi ngai chi ti khong a so se ko hei ti kha bang no na zui kim zo he banga thei top chwa ki pangin yai adan zui di government lama pan hinamo local a hile dan zui di chi tengkha anan zui kim vek chi dia hi a ka chi na sana local a ka chi changa ADC khong mo license nei di also FSSAI license nei di government central government lama pana BIS certification hi di chi khong mo wai te khong kha kan hi kim vek wa mo amau lamin kha yai tuidon di to ki sayai changa mi hingin I tuidon pe na siang kele taksa effect kha tampiom the hi mo khen khatin tuidon siang lo ja ka samkang chi khong mangom mo wai te khong aum lo na dia yai te hi wang lagle adan kim taka kom soi selom lo de
complete mo dem be hi di chi khaka paida no hi mo waida na azui di teng chona zui kimin a license le a permit le hi di teng ma a teng chokim se ta nei ke bewa machine kong to na sim na hi na wa mo sim tu te kong banga train a hi hi ke le no hi mun na train tom da no ya oh na sem di te kha lamka kha igen tangwa banga yai dana manufacture plan kha tam nai lo mo ami pin le ki enjoy kha nai lo hi mi mai chang ai I hon setup a ki pana kha ami pi te le fresher ngin workers te chini mo freshers ngin ki hin chin wai amau kha train vek ngai I hi di dan teng mo a khen khar khadin siang thona lampanga hon banga level I dei tan mo a hong tung zo lo hun hongom a thei lo ja kwa mo wai te kha chin hong join tung wa ki pana probation period kha khathum ki ko zel mo wai khathum sunga kha training step by step a training kha list ki nei chin mo tu ni ya hi di jing che ya hi di yai lam siang thona yai bang te hi di chi khong ma ali sa cha ki pai pin chin khathum sung training le on job training ki chi mo je ti ka ki bol pi zel na sem kom kom a training la to khathum sung ma wai dan yai bottle le zar ti koi pai san na sa zo le apai dan ki bang tho amau a market tu to min chin mo yai bottle te kha ina kwan la khol lo mo door khong business office khong mo door le market lakhi de win chin zari chi chang kha resident song gi ta mo wai ja ka apai dan ki bang vel tho hi be a distribution lama kha bottle te kha market hongom thang zo mo a chi cha tai kwal na ngai mo zar te hi le chu area kha dai lu le cha ban ban a pyak thei mo wai dan yai bottle te la lamka kho sung kia na supply he kile mundang pia khian na khong nei khaw he state po lam ma tu taka mizoram tan ki ban pha ham chi di hin te igamu bang hong ho yela nong thoveng bang hile chu mo kaplan dan wa infal le possible market aka mo hi mo infal le I koitana tungzo hi mo chu ki expand nai lo in ile le tu tana chu major market chu lamka chu ra chatpuri chi tui buang khong mo wai zo wa ya koi te kaprang tan wai zo yai lama chu behyang sinzol ma khong wai zo mizorama ngopa ma ngopa le sairang wai tan khong ma wai te khong a kapiawa nowa chituam na hian na thi ke chi bel aro den in a ye na aro som li lenga bang lamka om dia ave kwa na sep danu chi a badem na lam hilo na mo mirang te a hoilo bachi na lam hilo na nowa pen ken yai ka hi pen kha chituam na thi ka hi na chi bang om dia le adan ka zui kim pe nu chi le mi dangi na zui ke u ka chi na hilo wa mo ko ka hi danu kha social a om lo thei na dia pan la ka hi wa mo ka thei top so a ko hiam customer khat bangina mi hing hi na mistake om thei gi ge mo robot le machine hi lo ai changa iwa et sel zo lo hunong om kha mo bottle tampi ki boliai teng bang ale bottle za bang za hiam phadi be in chin wai akhat khata ka va check hit zo lo I check nunga le imis kha kom thei mo wai huna banghiam complain om khak le wai a customer service pen kha ka ha bol wa mo wai customer ten le lamka market a kha customer ten mi a thei sia mo banghiam fel zo lo nam chang le hon gen se mai lo un chin wai sanga hon banga hon push up zo mo hi chi bangom thei a hi chi lo di na hong pan law chi mo hong push up un chin wai kha a support ki Munhoih ai changa customer lama pana mo au chi changa kha en le na hoi ki sem in chin til a hoi zo sem sema ki khalung lun na ki nei mo wai da na pan kila wai pen kha a hi deu mai din ka jing ta ken khat bangina twa yai bottle te bang ai ke le zar bang kha ina hong pitaun chi bang
kiho na tungton banga ai tia lag de vechi bangom tale bangon chitu jak thei diwale computerized system zuya pai ka hiwa mo order khong bang le office ngena order la mo delivery abatai kheten kha order lalo amau kha order lalo mo e customer khen khatina lem chang sai in deliver te kya ko le hong piao ain sakte ba piao mo ain khangten le na mun chi ko le hong piao na chi khau mo ku chi chang huna le e customer tia dia abai lam thei thei dia deliver ten office on phone un chen mo office a khalis ki bolin chen waya kha amasa sada na ki paisak mo hong order masa kha ki pe masa chida na mo ile le order te la kale e selection ki bolin chen ka chi ali sakien ipiak dite in kyang te wai area ki banga hile chupe masa zel mo chi khong wa zo kwa hia mon order nuam subscription mo registration khong bol nuam le IV blue bottle IV blue bottle anamu kha pe maina wa sticker mo ana sim leo mobile number ni ki piam de mo landline number khat to mobile number khat ki piam di number ni to ka call thai de ma okay na aro planu ai atang pi na chang go se ma mu thei na di na mo e aban bani na entity mu lemu de hi na non lak thei dem kame ba en ni o ole size to am to ba min tip no waya ma size dung zo ya size ball bottle 1 liter hi le to half liter hi le to ma eka half liter size bang za bol thei no ko mo 150 apa na 2 liter tan a shape a design la a design le they done the design to okay yai kami na hong order thei mi ate a design to am tam ya mo a design to am yai 1 liter ai 500 mo 250 500 le 150 yai a hi le khata bang man dia hong order ti a na yai pian mo khata cheng tum le ma khai yai mo cheng tum le ma khai half liter te cheng tum le ma khai okay alu di pe umai ni hai thwa ngai mo net kha contamination lo na dia mo to kha asung pi lu dek thai je ko kha sampong pul thei chi dan ven na hi dinga nang kilom la ka chi ale yai kha micro lab hi mo testing kan exel now mo microbiology ka yai pen kha chemistry turbidity khong TDS khong pH value khong ka test zel now mo pen kha E coli khong ki test zel mo yai testing apai le lai ta ka to yai kha BIS certification ni nei le allow thelo hi ngai mo khata khatve kha report itui filtration kha report khak te ngai wai i khak pen kha mau on and do jin on verified do mo wai yai pen don tak ma e chi wale mo approval letter on khak zel do mo wai tung to na en kha tui bol kha ki sun jom thei zel ti dan ne BIS nei tengin ya kha hi jom zel mo okay a hi le lab technician chi dan nei te ngai di chi na nei te ngai yai la bang hi na ta wrapping bottle kha bundle awai da na wrap na mo yai te da na mo packaging ball na filtration den again mo borewell source ya mo borewell source apa nang ki panin into nga kha sand filtration thum ki ball mo waya ki pan kha DMF filter ang load mo ya DMF dual media filter waya apa na anthracite filter ang pai mo anthracite filter zo kha softener atui hardness teng suk be na mo pen kha iodization ki ball gel mo ni khata dakar sagi tidi dakar sagi machine run zo le iodize kha 1 hour ball gel di ma waida na ki ball gel in chin wa zo yai teng zo changa atui yang pain chin microfilter 0.5 mm mo microfilter
ki filtration mun lia ki bol mo ai ka spun filter ki chi ken ten spun filter chiu mo ya mun khat ni thum lia ki bol kin kha ong pa in chin ya membrane ti ong lut mo ai long kha membrane ni om giat membrane giat ki thwa mo ya ong pai pe wai pen kha first tanki first storage tanki a lut mo ya ong lut ma ya tan a membrane apana aki filter pen kha tanki a lut ma TDS ki an in chin TDS ka zero ki ko mo wai ki pana kha setting ki bol jen minerals ki add ya minerals ki add in chin to then again abia sa norms dan dung zo ya mo minerals pen kha ya is a value atom ka dosing pump apa na ki pump load mo why a main line a ki pump load in chin ya han ki add mo why a ki add pen kha ya ong ki filter non extra minerals banga om khag le chi ven na mo 1 mm microfilter mo akha hong ki filter non in chin pa zo changa UV light mo UV light banghiam bacteria khong om kha kom zen lai le UV light ki paisak non mo wai zo changa ya pen kha final tanki hin chin storage tanki chi mo ya pen kha ya tunga ozonation ki bol O2 pen O3 ki he kya mo ya pen khai cha ki circulate den in chin mo kan pai to den wai zo changa ya supply line ang pai pan okay wai da na pai zel ya pana wai ya pana siang ita ya pana chu don the hi ta ya ta na le don the hi hin ta mo ile le ya te chu expiry date kong maintain na mo wai te a ja hi jang ni ta tu ye siar lo na di ko nga mo then a bottle ki bol te mo ya yang ki dom the vel in mo ya de ha ya adina na feed gel di mo a feed do jang ka sensor in ka bottle ya za lut ta ki ka na chen gel di mo wai dung do ya ka ya rinse o min chen a bottle tung la mana ko siang gel di mo a soap siang lo siang ka 3 filling point o min chen first second third ka filling ana hi bol di mo ayo sa capping om di ayo capping pen ka ki tight di mo ma le ma ayo cha hong pot pen ka yai pen ka BIS dana ka yai machine zat lo wa mo bottle filling ka phal lo ni yai gatti ting ai yai azia ka enlet in tui bottle la tui aki fill apa na yai ta na hong pot yan na dia mo ai exposure enlet in waya filling hong lu na mo mun tum ki ka la again yai cha so wai tan ka BIS in aphal sa ko mo wai sang a sojo ka bottle tui tun le wai sang a sojo ka open na om lo di ai le yai ka tua yai a bottle kan ha siang ja jai voi mo dai ka ko ya poi mo alia ka atuin itu na pa na asina gisit pa tele nin tu man dei mo wai tu lo dia ka akina kinawa machine asina na sin pa mo kaya ang ko da ki pa na chu asun nam ni min ki ko ka non lo to ya hong pot pen ka sticker next seal pen ka dan zui kim na hi mo lamka ka atwa ko chau hi lai ai next seal pen ka contamination om lo le kwa man tui me chun hi lo machine apa hong pot ma mo ki tu na in yai tui don pe ma chu tuisiang ma don hi chi proof na himaya hi mo next seal ka apoi mo na sticker le next seal to zo kha ya packing ang lu ta mo ya khatine cha packing na bol gel mo som ni architect yai mun kha apik na mun mo ai apek kit sa te ang pot gel mo yai mun ang pek lu dun yai khatina apeket kha ana bol je in wai pana plastic ang ki tua min chin yai sunga kha hong ki hai lumin yai apeksa hong pot ki da nai nal mama ai le yai mun kha mi out ting lut sang nai ya out tu di nong et thi mai ya
imong palo ya kung bulale ka tagwa mo mi teng kilut saklo mi uteng mo et luan le ki palo mo ajak ka ya sungong lut ya sung ta clean room dana ka ne win mo asung lut cha pola mani na puan siang lo mo ahi kele taksa asyang lo ka ya aro te kong ai kele i ko ina ka hong ton lut ti te wai chang mo ate ki palo mi asung lam kilut saklo mi okayตัวเฮ้ยปิเก็ตของโพสเปลี่ยนค่าส้มเนี่ยกี่ตุนมั้ง Somnia kitun next seal to asa sticker to asa production ready hinas ไอ้เลยเฮ้ยค่าลิตรขัด500 ml มั้ง half liter ha ฮะตัวเฮ้ยตัวกิสยาบางอันนักเรียนไปอุดเฮียกิเลเอ็นตูเตเทดิ้งบางอาปอยโมเฮียนะเทโมอะตอมนะเป็นดิ้งนั่นนนเกียนเทียมand to te te dinga ka dei chu mo ฮะ yai bottle te ki bol in ken thadina a bottle kong mo ฮะ hoi lo lai khat ve don changa hoi lo lai ai changa mo เฮ้ย คนข้อมูลร้านรีวิวส่วนจีของ suggest ของผมว่าไว้เตะค่ะBIS นักขับรถเฮียมั่วรีวิวส์ค่ะอาจจะค่ะค่อยๆแต่งตัวนักว่าคุดแต่งนี่นักขยะจีกิเทลไว้จังมั่วไว้ค่ะรีวิวส์ค่ะที่หินจังเลวินอาบอตล manufacturing นี่ว่าเอ็นขี้น้ำมั่วเดนะไว้ที่ manufacture raw material apa namanya manufacture ทักเต็มอาบอตลที่จังไปเจริญยายตุยโดนค่ะลุงม้วนหวยมั่วบางมาลุงที่โมนาดีบางมาลงมั่วไว้ส่วนจังazar lam 20 liter azar lam ปังค่ะเดินจะเลยเย็นเดียวมั่วfeeling น้ำมัน20 liter jar บางเลยตุยกี่บางมาอีสีละเหียมั่วลุงที่โมนาดีลงอาวุธเราไม่นะอีกหลายตัว order เทกี่เกดิมั่วโอเคเอาอมดันค่ะยายละขจารฟิลนายมั่วไอ้ค่ะBIS พัลนาบังอ่ะที่บอลอามาวโนมดานาบอลจุยอ่ะที่บอลละเฮียมั่วบอทลอาไฮqui en engine bottle hai da pana yai ki kartan khong ge paum lel de mo wai sang lo hi lo di wai sung tui a kai lut sum chau wai sum chau open the mo wai sang so do le open a koi lo di mo icha hong ki feel dia ki feel do fe le sin sit pa di wai ta adan zara dia adan bottle dia adan atom to mo wai pen ka azui kim na ya la ka ki cha ka hi ze lo ya mo a bottle sung lam ki sob zel tui sa to tui votam mo azo apwa a bottle pwa nin te ki chua hian asung lam sob ben cha hak ki feel zel ma hei mun a feel mo ai le hei atunga asil na gen ti kha kuya hei mun ma sin nei sin mo ya la ka ki sin zel okay tunia I will blue tuisiang bol na it thi hei tinga hidinga ya anei tu eu pa thian siamina hoi takina explanation to mon bola ya aro mun pi tuisiang bol na mun pi thi hei tinga hidinga siang tho hi dan kha i va mu maya ai alung tun hoi ma hi ti ka i thei chia ta entertain leng lung tun hoi sadin kon gin ta tunia honon tiak thi jagina ama to ki pa thu genin chibai bu ka hi ki pa ke